agpakata ako. Saan? Di nakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Palampusan akon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Naimbag nga orasyon amin papagayam, iti daytoy agon daway may sama na nasurat tintay na awat. Dito'y drama tayo, Recuerdos de la Vida. Ngam sakbay ti amin, alaan tayo man daytoy agon daway, apan ang kablaw manan kada kayo amin. Asaan na uma amang tartarabay kadagiti amin na drama ngar aramiden mi dito'y Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Ni Apo Diyos kumati mang tarabay kada kayo kang ronan ita panawan ti kalamidad. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kada kayo iti agnanayon tapno adda kay met latta amang tartarabay kada kami iti eri. Bueno, iti dito ang gundaway, intay nga rod basaan. Ti surat, ti may saan naglingad, iti nagan a Sonia, Manipod Natividad, Pangasinan. Kastoy man ti surat ni Sonia. More than I could. Setting free. Is this goodbye? Ayop ka, lalaki! Si kalaki di tinang takaw iti kwartak niya! Agulimag ka! Sakit din ti pagtatakawam at akwartak! Asino ko matinangalan no sana si ka, ha? Di ka pala agulimag tungpaan kan! Ay, padasan ti mang tungpakan niya! Di ko na mabutungakan ka, ha? Ay, saan kayo ka di magapagsarita? Ano saya Ay na. Nasig aginugubsang di pa nagsarita yo. Nakaturo ka nilay ka. Ay na, tatang. Mauma akong iti da ito'y alalaki. Ay na, Shune. Agtal na ka kuman. Ay, kay kat maturugan. Ay, sa anak nga akong agtal na, tatang. Nalabusan da ito'y alalaki. Taktakawon na din. Taulitan manan? Anawaan na kalangaro din ni tatang? Ay, siya ko, hindi makisarita ka ni Binson inton bigat. Agpada kayo mo't lang arod, asa na makapagtup-tupal. Ti anak yo, ti pampanunutan yo. Tama nga niya ti dagas nga ibunga ti kanay niya panagap-aba. Umuna ako na mapan maturog. No saan nga agulimak ni Sonia tatang? Ijay ruar laangan ti pagturugak. Ti awanan bain ang lalaki. San pa'y nakapupok dagiti manok? Ay na, nakatalaw damanan. Kasano adi agtalaw? Katlik-liklikan na, ti panakisarita na. Ay, basol da ito ni tatang. Saan da ko mga inananawa? Ay, napasublik pa ita, titinakaw na. Siyak pa'y laang ti pabasulam at sika. Nusan kayo nga inanawa? Ang mga no nakapaglinawan kayo. Sika ti aking basol, iti daytoy, Sonia. Natulagan ti kasaryo kini Marcel. Nagbabawi ka. Nanang, kasanadya agbabawi. Adda sa bali a babae ti biyag na. Ngam nakarkarumat, tinagtungpalam Sonia. Ay, sumardeng kayo man, nanang. Didak babalawan. Dayta ti jak kayat nga ugalim. Di mo kayat ti mabagbagaan. Ay, ti ayop alalakin. Rabrabiin ngam di matlangan sumangpat. Di nakpay kayat asong batan ti ayop. Apayasan ka makaid na. Masuron pa yan nilay ka at tumanabutob ka. Ay, tatang, may samot day taalay ka. Manulat ti tawon na ngam natangsit matan. Ay, masinga nga rod, iti panagadal na. Anya iti problema. Asino kumapay, tatang, ano saan ani Binson?
Anya ti orasan na Awan sapay plano na nga sumangputan. Nakasano, no sumangpet, apa emet. Ay na, sino man day ti umawagan aya. Ay. Hello? Pulis? Napaltugan ni Benson? Ay, day tati maganap mo. Agnakam kamot nga taitan niya, Benson. Ganda ni dakan pinatay. Linib at daklang amin. Agsagana tayo kay. Maimpaganak laang. Ay na, anya kaya. Kaya't mo ka diya talagang timatay aya? Ay na, nagpangas ka pa laang. Kaya't mo amataya kon. Tapno agasawa ka manan, kasta. Kita? Tila kat sasawa mon? Namukla kumakas to'y ti karigat na ti ada asawa na. Ay, jak lakuman, nakiasa asawa pa'y. Ay, Sonya. Pagtal na man pa'y latangiwat mo. Ay, didak man anawaan, Benson. Saan da ka apaltugan no awan ti atraso, mawatam. Unak bumalasak. Pumalasak. In love with you till the end. Ikandak man iti 3,000 pesos. Ne, nagdakkalakit din ti dawatem. Anuam ti kasta kadakkala kwarta? Kat masapol ko nga ro di eskwelaan. Anyapay ko ma. Dumawat ako mga ro iti kwarta no saan ko ang masapol? Ne, kita am deta pa ng sungsungbat mo kanyak lay ka ha? Dumawat ka lay ti kwarta, natangsit ka. Ha, dakulit kayo kidi. Ikandakit din. Ne, talay ka! Saan nakasungsungbatan ni ti kasta ko na? Apay ngong umtam ti anak ta. Anya ayat ti basol na. Kasano, dumawdawat ako iti kwarta. Dinakit din ikan. Tasyak pa itan ti balikugam si... Mamang Mut. Ay, pang. Sa kamandangan di mang titikan niya kiti kwarta. Saan asyak tagigig gamit ti kwarta? Di mo pa lang amin ikanson niya. Ay nakit no nagdakkal ti dawdawatan na. Agasam ti 3,000 pesos ngay. Katanya nga ro, ti mabalin no masapol na. Nya, panuynuyam ti anak ta? Di mo kat nga ro di iya gawa ti agtrabaho. Napatpatag mo ti bisyom. No di ka pala sumardang makaraman ka man kanya. Ay, agapad lakad nga ro din. Anya kay matin papang mamang. Maladaw ako niti klasik. Basol yun na maong tanak. Nagbabanto man integradok. Tay kwarta, ikandakot. Ay, maday ti aramid nila'y kaimong. Kasanukot ngamin, pinanunuyan dati anak da. Nagaduman nga tan na maibagamit ti anak mo ditas. Anya pa'y kuma, no saan na maag? Saan kumaakas to tinagtungtungpalan ti biyag na? Ay na, sumanao kayo manan. Ti may panggap kanyak nanang. Kat talaga amat. Kita ang manday di anak mo. No saan nyo ama pagustuhan ti kayat na, makagura. Takayukid din na naganak ti isuro na. Nanang, saan asyak tinang panuynoy kinilay ka? Ti awanan bain alalaki. Saan mo kumalangan nasungbatan ti inam, Sonya? Taan niya nga rod, natangset akas iti anak na imaw. Talaga saan da kasar dengan nanang? Makapasakit kayo iti ulo? Saan mo kumalangamin na sungsungbatan ti inam? Agtepel ka. Rumbang araemem ti inam. Tapno tuladan na ka ti anak mo. Ingkag trabahon. Sakto man ti makisarita kinilay ka. Laika, nakaluto ka din? Mabisin akon? Ay, nabanugak. Diyak ngamin nasangot ti nagmerienda. Ne, tatang, da kayo matiglut-luto. Amok ngamin ti ugali ti anak mo. So nagluto akon. Ay awan pa ti anak mo. Ne, ay, anya ti orasan? Ay, ti awanan bain. Awagak man. Awan pulos amo na at trabaho. Ay, no sadi no man nga tan tinapnapan nanda kadagiti barkada na. Urayam la sumangpeten. Dito iton balay kasaritan. Ay, sana mabalin tatang. Kasanon nurabain tumanan asumangpat. Kasaritam nga ro na saya at san mo ngungtan. Ay! Awan pa panan tinasayat asa uken kwa na tatang. Numuna tasan pa'y asumungbat. Ay na. Hello?
Naimbag ta si mong bat kamatlangan, Laika. Apay nga nawagan, Nak. Anya nga apay? Anya ti orasan? Agawid ka na. Madamdaman ton. Anya madamdaman ton? No kunak nga agawid kan. Mawatam! San asyak nga inam ti surom? Ni, dito ila ang tinangidulinak iti 5,000 a pisos. Ni, awan matan. Ay, ti awanan ba in alalaki? Isulakit di tinangilibas. Anyaya ti pakariribukam. Kasla dasapsapulam. Ay, awan ang kay tibain! Ah, Si kalakit di tinangalay ti kwartak niya. nita, pabasulon nakmanan. Adda bukod ko a kwarta. Mawatam. Ni, ure ada kwartam. Ugalim ti mangilibas iti kwarta. Marwam ka launa yan. Tila babawi ka nagkiasawa iti birkog. Ha? Anya ti kunam. Ayup ka! Di ka pala sumardang. Dakdakas ti aramidakan ka. Sonya! Ay, no sana ka naganawa. Dakdakas tinaramid na king ka ti asawam. Ti ayup. Iso lang nga rodon ti akimbasol. Di nang nakit din. Dahi ta ti magangkanap mo. May isa ka mo tabagbakutan. Babalawin man ang tanak mo. Ay, sanak nga nawaan. Kandanggam ti ibagagkan ka, Sonya. Saan ani Benson tinangala iti kwartam. Nilay ka. Ta sigurado kay ti dayta ditas. Ibagak pa'y ayan no saan apudnaw. Ay, tumao da birkog ti anak mo, Sonya. Laika, apay akas to ti gradom. Nagbaba. Anya nga ti mabalin ko nga eh. Dayta nga ti kabaalak. Agyaman kayo pa'y kindiata sana ka nabagsak. Agyaman akpay. Sikat ti agad adal. Iso asikat ti akimbasol. Anya ti serbi ti kwartangit itidkukin ka, ha? Kat ti serbi na gastusok. Ni, diyak kaya ti panang sungsungbat mo kanyak, Laika, ha? Pasensya kayon. Saan ka masirbi kas kadagiti kaadalak. Hindi kayo manadangan. Lalayang agtunin maminsan. Ay, pagsardun kan sa nga agadal. Tadi ka kat agsaysayang la iti kwarta. Sus, mamang, napagsardingan da ka agadal. Pumanawak. Uno saan, song bata kung ti agar-aram kanyak na makiasawak langan. Makamuditan na nyo at pagtungpalan ti biyak ko. Sumati kayat yu. Ha? Ay, sakit din ti butbut ngam. Sige. Agdarasudos ka takita no di nakarkaro ti biyag mo. Nakarkaron tumanon ti biyag mo ngam tilaklak amak iti amam. Ay, nasken. Makasarita kayo anaimbag nga gasawa. Imbis nga agsubang kayo. Ti anak kyo, ti pamaysayo akitaan. Ure angat ibagbagak kinilay ka, tatang. Kansan ka di ada kayo tinakisarita ken kwa na? Ada nagparbengan nilay ka kalpasanday di pan nakisarita. Ay, sandan nga inulit. Alinibas ti kwartam. Nasayat no kasta. Tadi tumulad kin ni Benson Aberkog. Uli manan nga ibagatay ta kanyak. Katalagamat! Ay, Sonia, kay bagbagak kada kayo nga gasawa. Adda kada kayo anak-anak ti tulbag ti pagimbagan ti kababalin ti anak yo. Saan nyo pagsardingan nga gadal? Tatang, Si Kabinson, may karim ka ding agbalbaliw kan? Kita ato, tatang. Da. ay natatang, saan kayon amang namnamapay? Ay, apo aya. Aramidem ti bagbagak Binson. Kabalam da ita. Kat si Kamot Sunya, isardeng mo di kinakuspag mo. Tulungam ti asawam, ngagbalbaliw. Nay, nasapa ka man na si Mangpet ita, Sonya. Apay akas ta tilangam nga agkakapsaut. Agsakit kan sa amat. Sa anak ang masakit nan. Nabanugak lang. Ay kawan gayam. Adda ka din nilay ka. Nagsaruno kayo laang. Ada iti kwarto na. Agsukat ka no labi 8. Ada kayo gaya man mamang. Ay, agsagad ka nagsibugak la kadagiti maseta sakto agluto ti pangrabian. Naimbag. Tanagnakam kamit laangan. Wano, masapol mo la ti kwarta. Di mo rubruban tirik na ti abukom, ditas may sakamat.
Di ka kumagyaman. Ta nagbalbaliwang. Tanda kalagayam di tayo maong. Kastaman ti kunak, apo. Ay, agyaman ka tempangag nakwa, nagsingsimpot ka kuman. Nanang, agi na naaklabiit iti kwarto ka. Tulungak tumatla nilay kang agluto. Mabalin ang nagbidot ni Sonia, iti panakiasawa na kini Benson. Nga badda ditan, saan na may babawi, balasang pa yun nilay ka. Imong laka. Laglagi pum kuma. Saan ngagpatingga ti panagbalinta na ganak. Tulungan ta dagiti agasawa mangurnos di biyagda. Ken uray sika. Masapol mo ti panagbaliw. Natawid ni Sonia ti ginakospag mo ken laing mo asumao. Tatang, agyaman ak unay kada kayo Naimbag kayo unay nga ama. Nay, katsiyak nga ina. Na, kasarasarita ka ngagbali kumamutan si ka, bakit? Amok nga ado ti babak ko kada kayo. Nagbiddutak kada giti pangedeng ko. Ikarkarigatak ti agbaliw. Ti mangator kada giti biddut ko para iti pamilya ko. Dahito iti sweldo. Kompleto dahita. Jak pulos kinis sayan. Benson? Mabainak launay kang tatang. Nagsayat kanyak. Iso nga, ingkadang ko ti agbaliwan. Nagbalinak adakas nga impluensya kan nilay ka. Makasangitak. Itamanan nga agsangitak, Benson. Gusto gayam ni tatang. Maidalan da ito itinasaya at asaritaan. Patpatkin ka launay, Benson. Ay, ayatang kamot unay, Sonia. Uy, nagsweetan na papangkad naman ko. Laika, adda ka gayam dita. Wan, mamang. Maragsakan nakman na makakita kada kayo, papang, mamang. Amuyo, jakla na ibagbaga kada kayo. Inyap abal kayo kada kiti naganak iti may sa kaadalak. Nakaururnos kinakaragragsak ti pamilyada. Laika anak, pakawanan nak. Siyak ti aking basol. Sa anak-anak balin anasayaat nga inakan asawa. Nupay nagbidduta kiti panakiasawa kini Benson, akwak asyak tinagkurang kya Sofia. Ngam babaan, ti panangbagbaga ni tatang kanyak, na amiris ko amasapol nga ada aramidek para iti pagimbagan ti pamilyak.